sulamipat ula job ya kajing ya ukun lang rod paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Alleluia Alleluia Jesu Kristu lamipat ula job ya kajingnya Jing pulih nagi kam jing ke apostol kalanong bakat lai kadkhot bakat lai hadu arpusan u Paulus berkilok jang u kila kiuling napopos berkilawan seperga hapam phila Henry Yohanes Markus laino eki hangta ponolai phai se Jerusalem naperga kila lej kila poi ha Antiong kabaha Pisidia badhakas ngi saban kila rung hasinekok batke Lashong. Hadian kejing pulih nak anyu Moses bat kejing tho jong kinong itu lupa. Kirang ba senekok kilapak tin haki ko para ni kwa bapin keren haki pai ba rada pidon jing kentu ai. U Paulus sulayang jod ula aidak daga keti jong u bat lo sedang ban keren. Ko para Israel bat ko jentil baro. Kibadon nang ne ban mane yau belai to syak skor yanga. Ublay jong neu pai Israel ula jiet iki kepartemen jungi. Badula pelong yau neu pai benriu kajaj benriu kabakrau ha kapor bekila im kum kinong wei hari ijem. Ublay lawan yalam yakina ijem da kaborba jong u. Bat kumba saupo snem ula yasha eki hari kenja. Ula pendo enriu teli kajaj benriu hari kanan. Badula pelong iki pai jong u banyo kenti ya kari. Kumba saus pak san pausnem hadian kaneu la ai yaki kinong bishar hadu kapor jong Samuel nong itu lupa. Badaba kilapan daus iem ublay la ai haki usol ukuhun jong ukesh na kajaj Benjamin banlong us iem jong ki sau pausnem. Endaw la weng no u ublay la thong yau David us iem jong ki kumne ublay ula ong syapang jong u ngala syam bau David ukon u Jesse ulong ubriu uba subha ubriu ban le kat kabanga kwa ba unle dayo Jisu ukon ukseu jong David bau blay ula pelong unong penem jong upa Israel kumba ula kular syuabu Jisu sedang mentrai uyo anis ula yalap akipa Israel baro baki day ban kela kabamud bat ban yo baptisma ban hau uyo anis ula jandep kakam jong u ula ong hakipai ba u ei pitarai ngalong ngamlong utayau ba phi yai am Henry pej unwan na din jonga ban ngam shem hong wat ban loj kijuti jong u kaktin jong utrai kajing pulih katkum ke gospel jong Yohanes kalenong ke bakat lai kadakot bakat riu hadu arpo shisha ngaong hapi usyakri kam krau banyau konrat lajong unong lam kubor kam krau banyau ta ubalapa eu menta pitep ya kajing shisha kano pinlong ki basuk lada pile yaka ngam keren syapang jong pi baro ngayetho ikito ki bangala jit Henry kabala ong haka jentho kadai bon urlong ubriu balayo bam jing bam rengkat bat nga ulayang percaya nga ngayetho api menta shua bakanja bahaba kanwan urlong pindom ngen
bangalong uta. Ngayatho api ka jing shisha. Jar bapediang yau no ubang apa. Upediang yenga. Bad uta bapediang yenga. Upediang uta ubalapa yenga. Ka gospel jong utrai.